Banwang 2013, anyang inumpisa na ng Department of Trade and Industry o DTI, kambeing National Competitiveness Council, kapamilatan na ng Regional Competitiveness Committee, yung Cities and Municipalities Competitiveness Index o CMCI. Metong ya ining annual ranking karang syudad at balen, basiking karalang overall competitiveness score king limang pillars, ing economic dynamism, government efficiency, infrastructure, resiliency, at innovation. Bale, itong CMCI, nagsisilbi itong diagnostic tool, no? Para sa ating mga LGUs, no? Para sukatin o i-assess yung kanilang pagiging competitive sa mga nabanggit ngayon natin na mga pillars, no? At para na rin matukoy ang kanilang mga areas for improvement at collaboration. Agpangkang DTI Region 3 Information Officer Nerson Ray Romero, makasaw piya yung CMCI ka ng investors ang negosyante, barang abalu, ng business-friendly yung meto nga local government unit. Sa atin ding public sector, no, ang resulta ng index na to ay pwedeng maging basehan para sa pagbabalangkas ng kanilang mga polisiya para matukoy din, no, ng iba't ibang sektor tulad na lamang ng ating mga LGU syempre kung ano pa yung pwede nilang baguhin o pagbutihin, no, para umasenso o umunlad yung kanilang mga lugar. At syempre, isa pa, pagdating naman sa mga policy studies natin, kasama rin natin dito yung ating mga academe para maging basehan nila itong ranking na to, no? At yung result nga ng CMCI natin para sa paggawa o kaya pag-aaral, no, ng mga polisiya na ginagawa ng ating mga gobyerno at saka ng mga LGUs natin. Kayabe naman ka ng LGU amidi ng galagkang merapat na CMCI Summit anyang Webes April 25, yung syudad San Fernando, Ampo, in San Simon, Keti, Pampanga. Ikuwanan ng syudad San Fernando yung pangsyam pwesto, karing hanggang component cities kay mabilog ka Pilipinas, karas king government efficiency pillar. Rank 12 yan naman ng syudad San Fernando karas king overall ranking, rank 11 karas king infrastructure, 12 king economic dynamism, rank 16 king innovation, at rank 32 king resiliency. Rank 20 naman king third class municipality category ing San Simon LGU. Pang-apat yan naman ng Balen king economic dynamism, 28 king government efficiency, at 15 king infrastructure. Samantala, amuyutan na naman ng DTI ding hanggang LGU, alakwas pang gusal bang mangat pa, ing karelang ranggo king CMCI. Ini-encourage natin itong ating mga LGUs, no? Ang ating mga cities and municipalities not only in Pampanga, of course in Central Luzon, no? To continue joining the CMCI or the Cities and Municipalities Competitive Index, no? Para ma-improve po yung ranking natin. At syempre, maka-attract tayo ng more investments, more businesses to provide also for our constituents. Ako, ingkaya kayong talaswiyo, Liana Kanilaw, ating pusong makabalin.